Kakanon Master Rule Association PHE Peninsula Negasni Kenyotrik Jemang Ajar Priu Kalayo Bandung Batbelong ya kejaran meeting hayang derbar sebuah patah Peninsula. Hakatai kesengi ladankan adu Presiden Jengkaseng Sri Nazariaski Lanong Kidkot Komiti Jengka Association Hibarakawai Hakabalaya Poirti Ruki Master Rule Kumbahnya Pungut Ayai. Hakatai kesengi layo robot pesnga wiki report rekam kum kajing kenjing dia na treasurer ke report rekam na sekretari kajing jid kot member temai na KSC bat kiwi kimat ki belai sim ya karai. Hadirin jangka teka meeting presiden haringkat ke STF committee jangka association wala pensngo bakom ka union kalayo pensnok tilang bat ka all Meghalaya Master Road Progressive Workers Union bat group bat ka GSC kabalong kalenti kabalala banyak cibun kikam katkum ke jindawan ke sarkar. Presiden ulah pensya berpensngo syusyuru baru menteri rambak kejelas rekorat ke sama olaya pen implement kimet jindawa jangki kebakilaya aruban bu nadu benai nai wing arjar persen. Kumta na kami jeng presiden ne ke meeting ulah kentu balakol aware lang yaki param Master Role jong kene ka civil subdivision Peninsula kibadai kiwi department ru bakinya mi renti syakatai ke conference meeting ka mansalong hamadan student mata ubnai jamang ajar punrio. Nanti kasih dia mihana hak beda ini ka general meeting ni ka ba la jelong ni man makasnan. Kelas general meeting ni ka ba ulong ni hak layo ino kikam ki botumai men haka lai putrik ubnai basau arja pesan te hentia kesini la khachu isane ka general meeting haulo usnya mubantia te hagare ka general meeting la ya ai ya ki report jingkhen jingdia ki babar system nanta ki report trekam jongbar system but keno da ida gajing buhun gamensem di nakaliang ki para master mi ki ba lai ya shin beta shinham kumba hinyu pungut ya emlang i bar khoje te hagane ka general meeting ka bantia ui era ya kata kamat ka ba nakaliang mai kum ka union la ya sno bentalang ni en ka all Meghalaya Master Road Progressive Workers Union bat ba hagini ki por ki baya ke bawi lai en bentalang en ka JAC ka balong kata ka lenti ke ba ui ya syahmat bong dawa la ki jong ki hoki ha ka sarkar te hadin ba ui lai ya lang lengkap en ka JAC te dokumen ba kini ki mat jong dawa ki ba ui la be dande ubana hadway jong islam balade te hade kini kisni kiba nakaliang jong CM hadin balade khot ni bong ya keren en kiti kimat jingawai hak khandai tarik jong bunai basal te hakane ka shitarik jong bunai basal la em ketokan ki mat jingawai kiba nakaliang chief minister ala implement te kawai kaba uyu kumenai hakaba la implement of BDA and BDA te hentia nusu kumen ni ya kata kabala implement hapo bakot kasla henry wi kuwa alba nakaliang jong peserta and I noka ya kata jingso ka la kular ka ba implement kana de ka shitari jong u benai pre te dakwai kasul kabawi ro hui bunga shimatalang nem ke JC te daga jingkemen kaba wila yo teng yang ini gimat jingdawa kamta mahbile ke dia te layara lang dakwai kasul kumala batha na ke JC bong yami pai ba lang ni hau ne benai hintia benai basan NSI ki katarik bong ya dalang isya ka conference meeting kaban solong hamdan student ha udah pernah bantia te na kadang la kapalang hi na para barok ki masturur ki bayam hapo jong kaneka civil subdivision ki badai ni kibai pat ki department bong mi lang ki syahmat bong da amin sem lang ki dan ai kata ka
ka jingero lane ga jikhulai ya UCME ukanrat ke sangma uba lala stom haibide nkbdi te tangkine ngai kulai ya baro ba kade ga jikde lami lawan